Programa Ikichis. Katikistakuna rimayni ñachi aykamuykuña turaykuña ñaykuna urqunta q'asanta sumaqta wasapayamuykuña kunanqa kasianchis 28º del tiempo ordinario en nuestra iglesia hinallataq kasianchis 12 de octubre del 2025 chay hina kaqtinqa kay programanchista qatirinanchispaq ñawpaqman purichananchispaq ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaqyami k'arikusunchis Yaya Bernardino sumaqta mañayachiwasunchis. Anchamunas añasmasiykuna kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis programa katikishtakuna rimay ñawpaqman purinanpaq ñawpaqman tashkirinanpaq chayna kaqtinqa llapachallanchis umanchis imachikashanchis ushtirukusunchis chirayku nisunchis qullanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sotempe hinataq kachun Jesús anchamunakun Dios hanaq pacha kay pacha kamariq kunan puncho Espíritu Santo kiwan k'anchaykamuwayku iñiñiykupi puriñiykupi hasta awaraq kama achiykamunaykupaq chirayku mañakamusaqku ima mañakuyta chaqay p'unchawkuna yachirqanki llipin qatqñikkunaman yayku hanaq pachapi kaq sutiki paychasa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun imaynan hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipas chapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku huchaykuta pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu wataqayman urmanaykupaq llalliyraq tukuy mana linkunamanta q'ispichiwayku hinataq kachun. Muchaykusayki María Dios pagrallawan hunt'asqan kanki apunchis Dios qan warmikunamanta qullananmi kanki wiksakimanta paqarimuq Jesús wawakiri qullanantaqmi A Santa María Diospa mama nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachun. Gloria yapaq churipaq Espíritu Santopaq pishkachun Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukayña pachakamapas hinataq kachun Jesús. Qullanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sotempe hinataq kachun Jesús. Chay hinakaqtinqa turaykuna ñaykuna ñaya nuqanchispas sumaqta chiyaykamunchisña kay programanchis katikistakuna rimaynin domingo a domingo lluqsiriamsianchis wach'iriamsianchis sumaqta gracias a internet impecable hinallataq riki sumaqta riki radionchikunapas munayta q'imiriyninwan paykunatapas napaykunchis Radio La Salle de Urubamba hinallataq Radio Poder Huayna de K'awri chaymantari Radio Caliente de Quiquijana, Radio Ausangate de Ocongate, Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Vida Huasi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Ampares, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara, Huancavelica. Chayhina kastin turaykunaykuna manaytachi radiokunaq chawpinta wach'rishanchis hinallataq kay redes sociales chawpinta qankunaspaq sumaq añanchaykachun sumaq napaykuychachun Diosninchis sutinpi hinallataq napaykuyninchis michiqninchis kay iglesia católica uhupi Papa León hinallataq riki Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia chaymantari Monseñor Lizardo Estrada Herrera chaymanta napaykullanchistaq llapallan yayanchiskunata hinallataq napaykunchis riki kay arquidiócesis del Cusco decanaturanchiskunata erñiqmasinchiskunata catequista masinchiskunata llapallankuta mayqinkunata napayruqsunman Ari panay napaykusunchis decanatura Paucartambo llapallan padrinchikuna sacerdotekuna hinayataq katikishtakuna hinayataq hermanunchis decanatura Quispicanchi Akumayo llapallan padrikunatapas napaykunchis hermano. Hinakaqtin ariki nuqanchis chinkaysunchis kunanqa riki Quebrada Honda imayna llawayqiykuna panaykuna tarikapayanki chaqay Quebrada Honda nisqapi ñachariki kunanqa munaytaña Dios yupaychana wasamaña puririshanku chaymantapish napaykuninchis Decanatura Paruro Decanatura Sagrario Parroquia de Huancaru chinaqpi nisharwanchik napaykamayku nuqayku riki domingo a domingo yarimuyku puriyku kushkapuni katikishtakuna rimayninwan nishpa. Chayhina kastinqa napaykullanchistaq riki Decanatura de Antacalca
Arauca, Urubamba, Chaymantari, Decanatura San Antonio, Decanatura San Jerónimo, Riquiqui San Jerónimo, Napay Conchis, Ginayata Jajay, Yapaniki Lucre, Andaway, Lucre, Gisaya, Wasa, Oropesa, Paikuna Papasuma, Napaiki Cacho. Dios ninchis pasutillampi chayhina kaqtin turaykun niñaykuna ñaya nuqaykupas riki kaypiña taririkuyku riki nuqapas kasiani panachaykichis Rosemary Santa Cruz Hanampa Rosita de María hinallataq kaypiña kasianriki turanchis Valentín hinallataq Padre Bernardino Turpo Estrada, director del Centro Arquidiocesano Formación en la Fe, Manuel Montero, Cosco Llaqtanchispi, Cheqanapay Kusunchis, Padre Bernardino. Anchamos ahí con la panay con la mina bien tarika pain kits no kaigo kakmantan yan chay kam shay ko ki programa katiksta ko na remaining wa ur kuntar asandar para pakams katak paneros meron no kaigo karigman ang para tapsiman chay ko cho botasyon plastiko ang lihlar ko spanik chay kam shay inyek masiko na Dios ninch cement aparik spek alabanza chakunat epirik spek ko hinatrik abis chakunat paltak spek no kaigo inyek masiko na chay kam shay ko nya imin na yan tarika pain kits kay Llaqtan shikunapi matanya ikatanya roren kich huchki pakorak pak llapachlakis paknapay kuyniko ki munay punchok pe kunan kweki kuna panay kuna ki octubre kilyan skapinya taktar rekunchis aniversario stapse ki munay tano kanch llalira chinches alyan chueki Valentín alin hamuki persnaik pakpskachung Gracias, kachon kay punjeb sumah punjeb taytan jisman hinayat khremonoy kun kangunaps uyirimashangi kun no kaykota Checa, Kangunabaps, Añenche, Cachun, Hinayat Radio Kunabab siempre, oye Ricamanches o Hinayat propietario Kunababs. Gracias por Cachun, Dios está siempre cotichipasons, puch tarajuay Kunapanaigon. Ni mami con domingo casa cuya Santa Misaman, ya palianches familiante o kunante rerunches, napay kusakta kallanta hakay pau kartambo llahtap, chayabam balahtabe, padre enchista, padre loy, Hinayat hakay uraykunata. Hoy hermanos pone siempre paro bamba oray kunap hinayat chakle bamba alta llapan kay chalabamba llaqtapiqa uyarikamachan sinayat haqay ukungat t'inkila mandaps uyarikamachan siempre wayqunapanaykuna ánimo kunap unchaq Dios tinjisman por ronchis llapallanchis hina kaqtanqa qallarsunchis panay Kusa, Turay Valentín, Allimpuni, Napaykuinikismanta, Hinayataq Padre Bernardino, Arique Programantes Catequistakunas Remain, domingo a domingo, Lloxerimusia. No canchispa siempre Dios ninchispa cimiento q'ipirikuspa hinallataq riki takikuna paltantiña chiamunchis domingo a domingo arikuna p'unchawkuna ñayaki poqoykillaman haykushasun nishta ñariki paramusyan wakinkunaqa ñachariki haqi llaqtaypipas riki tarpuykunata qallarunkuña ñan riki papata ña tarpuyshanku habasta ima ña tarpurushanku imanakunata ña tarpuyshanku entonces porque ña riki parachapas para tiempo champi hinaña kamusya y chaymanta chariki wak llaqtakunapas riki ñachariki imaymana ruwaykunapi ña kaykusyankichis turaykuna ñaykuna hinachu icha manachu Padre Bernardino ña kunan killaqa riki aswanpas poqoykillaman ña astawan rihayki apunchis Riñaq masikuna ñataq parapish parakamushaña allimpuniyan Diospa bendición ñan qamanahinaqa ch'akinman pascha mikhuyllank'akusqanchis yachisqanchis phina nuqanchis campo llaqtapiqa riklllank'akunchis imaymana mikhuykunata imaymana productokunata y paramanta dependen porque mana río kanchu riki wakin comunidadkunapiqa entonces allinpunin parakamushan pero hina kaqtanqa riki iñaq masiykuna sin embargo ñapashay qunqaranpuranki ña yarqa pichayllatapish picharakamanki wasi qhipanata qunqayta unu haykuramusinkiman chaymanta wakin wayqpanachikunaqa riki mayu patakunapayku hasta ruwakushanku riki mana unukunan purimunqañachu nispapish imanaspapish ñiq masiykuna allinchata manaraq wasta ruwarukushaq pensarkunki mayñankuna lotsatapish rantarakamanki pisiqulqillawan riki ninkitaq kunanqa waschata ruwarakamusqa nishpa pero antestaqa por rampasha uno entonces yarqatqa uno haykumushpa apasunkiman allinchata yaykushpa hinallatayku yaqi Valentín ki p'unchawkuna ima festividadkunan kasharan Ari Padre siempre Virgen del Rosario Monaita Yuyariyunchis Padre kuna punche kuna
Qaini sietillapi rikichikaqta festejakamun sapanka parroquiakunapi anchinan kasharan rikukusharan munayta danzakunawanpas tusuykunawan hinallataq padre Panay Rosita, Emma parroquiakunapi festejakamsharanku. Ari que festividad de Virgen de Rosario festejakusharan que ande kanatura anta parroquia Cachimayo, ¿no? Shaypips kasharami que festividad hinallata paukartambo de kanaturapi parroquia de kikin paukartambo pipas hinallata riki que wankarani parroquia pipas festejakushallaranta y chaymanta yaqachisnariki isaq pichu napi kalkapis nay kalkapasuna manasuna San Salvador pe San Salvador de Canatura Calca. Ari de Canatura Ama puñan de que Calca. Panay Rosita. De Canatura de Calca, Virgen de Guayua más conocen, ¿no? Pero Virgen de Rosario Chipso Marta. Yuyariam Sharanco y Chaymanta Waj parroquia con la Pips Campone y Arin Cupone siempre que parroquia San Jerónimo Pepas Campone Ricky Bumbukuna tukayam sharame. Ari porque siempre que mamá Rosario Taja Yuyarin Cupone Tuki Hawapi. Y China Chariki Waj departamento Kunapi Waj arquidios Kunapi Pas Yuyariran que mamanches Rosario Ta. Muy bien, cuando panay con la chinagasta, Ricky Puncho con no canis Ricky Monite Iglesian Chocope Carray Michei Xeranchi, Yuri Xeranchi que mantanch Virgen del Rosario. Ari Monite Wakin Lachta con la Ricky Cuite con Antosus con Awan. Munayta riki kusrikunchis wakin llaqtakunapiqa kamanapis iminacha costumbrenchikasha anchina manhinam panay Rosita manachuq Dios yupaychan taykiwan sonqunayrusuman ki programanchik katikistakuna rimayninta hinaqipaman ashata rimarimusuman mantanchik Virgen de Rosario nisqamanta ichaymanta taykuysuman Dios pasimiwan Ari traykuna ñaykuna chay hina kaqtin qariki sumaqtaya nuqanchis kallpancharikuspanchis kunaqa domingo día del Señor Dios yupaychan wasimanpas puririsunchis tiempo chatapuni t'aqaysunchis mash tutamantiña tardiakuyña o chawp'unchawña kaspapas siempre Santa Misaman puririnanchis puni kanqa chaytanispa kaypiña Dios yupaychana taki turaykuna ñañaykuna Señor Dios niwa yakamuiki ángel corazoniwami munago Señor Dios ni napaikuki Yuyay ni magutis pay mi jamamay magutika
Maykuna panaykuna risinkichis programa kichis. Katistakuna rimaynin. No kaygo karik chegam shake po nanyak masikuna chirang wairon parishchaykushpayku rimarimsharanchta. Kip unchawkuna riki llaqtanchikunapi festejaranchis Virgen de Rosario nisqata panay Rosita imanaqtimi nikun Virgen de Rosario nishpa. Ay, padre, man, no que ya hermano Valentín, ya no peruanga. Ari Virgen de Rosario monaimi kay iglesianchispi Rosario pues ñawpaq mandaraqa rijuremus qanespan willakunku padre salmukunamanta samun mankaran mañakuymanta pero ashwanpas kunan qhipamanñaqa kay mamas Virgen María mañataq kay Ave María kunantañataq mañakusqaku karan chichatach masta matipaysuman padre. Bueno, kuna panaykuna arita pukikampuна riki Virgen de Rosario maymanta hamuram el año 1571 anchipshaja tunkare maqanakuy kasqa guerra riki maqanakuy kanchayqa ishki llaqtakuna hap'inakun ñawpaq llaqta kasqa riki imam en Liga Santa encabezado por el Papa Pío V chaymantata riki kasqa turcos. Imperio Turco. Imperio Turcos. Hinashpasha Imperio Turco harik ashka soldado kas allin armamento runakuna kasqanku paykunaqa nishaqranku shano kay ganaraka pusaqku nishpa. Imat kay pachapi kan ambición riki kan alpachanchayqa astawan monanchis hinashpa que Imperio Turcos nisqa astawan allpata monarqanku chirayku invadita monarqanku anki España, Venecia, chay llaqtakunata hinashpa que iniciash peligrupi nakasharqan chay Papa Pío V kunamurqan que soloknaqa qankunaqa mañakunakich Virgen María manta rezakunakichik que Santo Rosario ta que guerrapi nishpa chaysi que guerraman riq soldadokunaqa riq qunqurikushpayki Dios manta mañakusanku hinllata riki Santo Rosario ta tukuy sunqu mañakusqanku hinashpa ganasqanku milagrosamente chaymanta nikuran Virgen de las Victorias nish gananchaqa riki Victoria ninchik anchinata chayna qhipanmaña churarqanku riki Virgen de Rosario nisqata imaraykuchik chay batallapi que soldadokuna mañakurqanku que Santo Rosario nisqata. Entonces aykuna panaykuna ariki llaqtanchikkunapi kunan p'unchawkunapish primera comunión wawakunaruanchaypi riki regalawanchik riki Rosario nisqata. Mañankuta cha rasakunchikpish mañankutaqa riki manayam hina riki warkuraysan riki puyunaki k'uchanpi riki. Pero bueno, aykuna panaykuna rimarimusunchá kunan p'unchaw ashtatawan iman que Santo Rosario ñawpaqtaqa panay Rosita Diospa semintacha ñawinchaysuman wayqiy Valentín kunan p'unchawpaq ima evangelion hamushan. Ari hamuchasqan Evangelio San Lucas waykuna panaykuna antakusun San Lucas capítulo 17 versículo 11 hasta 19 kama kashasqan. Entonces 19 kama kash anchanan kash entonces panay amajina ñawin chaypayku kay evangelio ta. Kusa Trey Valentín neta padre ari kunan Dios ninchis pasimenta sumaqta ñawinchay sonchis anchin nesqanhina riki Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo 11 al 19. Kaymi Evangelio San Lucas pa qillqasqan willarikuy. Qampa gloria kachun taytallay. Jerusalén llaqtata Jesús rishaspataq Galilea provinciawan Samaria provinciawan tupay qorpanta pasarqan. Hinan huk huch'uy llaqtaman haykushaqtin chunka runa lepra unquyniyuq payman hamurqanku. Karullapi sayaykuspataq kunkayuqta waqyakurqanku. Yachachikuq Jesus kuyapayaykuayku nispa. Jesustaq paykunata qhawarispa niran. Riychis sacerdotikunaman qhawachikamuychis nispa. Rishaqtinkutaqmi qhaliasqa karqanku. Chaymi hukninku qhaliasqa kasqanta rikukuspa kutimurqan altu kunkawan Diosta yupaychaspa hinaspa Jesuspa ñawpaqinpi
pampa pampakama q'umuykuspa graciasta quran. Payqa Samaria runan karan. Jesus nirqan: manachu qhaliasqankuna chunka karqanku? Maypitaq isqunri? Kay llaqtayuq runallachu Diosta hatunchaqqa kutimun nispa. Chay runatataq nirqan: sayarispa ripuy, Diospi iñiynikin qhaliyachisunki nispa. Kaymi Diosninchispa willarikusqan simi. Qampaq gloria kachun Apu Jesucristo. Munaytariki ñiqmasiykuna uyarikunchik kunanqa Diospa siminta iminataq urnumantapish luqsimun q'uñit'anta hinaraqki panay Rosita Diospa simanqa q'uñichalla chaykamus sunqunchikman maypachash nuqanchik atento kashanchik, mana celularta llamishanchischu, mana imatapish ruwashanchik ratiyashpa Diospa siminta uyarunchikari yarqaypiña kashasqamanchikpish mikhuna charamunchaqa munaytarik mikhurunchik chaymantaq saksamaqtukun anchina iñiqmasiykuna Diospa siminpash maypachachu nuqanchik concentración imatapish hayk'atapish ruranchikqa allinpuna atikuniki. Wayqiy Valentin chanincharamusunraq que evangelio nisqamanta Jesus may llaqtaman risharqan. Ari Jerusalén llaqtamansi Jesus taytansi rishasqa karan, pasashasqa kay llaqtakunantinta Samaria ninta Galilea ninta anchin lugarpis kashasqa padre. Panay Rosita ari wayqinchik Valentin nisqaman hina Jesus purisharqarik Jerusalén llaqtaman hinashpariki hayk'a runakuna ijrimurqan Chunka runakuna ima unquyña panay Rosita kasqa. lepra unquyniyuq. Wayqiy Valentin ki p'unchawkuna kashanmanraqchu lepra unquy icha manañachu. Anchina físicamente kashan punaraqsunan anchina ninkun rik huknere sutikuana suna aswan kunan lluqsim usunan sumanch huknere unquykuna pero parecido lepraman hina kan, pero nisuman kashan punaraqsi maykunapipas. Bueno, aquí en Perú mana aquí llaqtanchikpi uyarikunchu lepra unquyqa. Iminataq panay lepra unquyrikaman kara. Lepra unquyqa kanman kara yaqachusnariki kay ima sarnapas contagiasinkim aqna hina karan chay tiempopiqa. Y kunankunapas kanmaraq pero pishtaña rikunchis pero kaypiqa aswanpas lepraqa huk significadoqa kashan padre. Kunan tiempo kay Bibliapi chaywan representarku chay kunanqa kashan kay huchanchiskuna. Ajá, pero remaqsunchik unquyllamantaq chaymantaña rikch'anachik siman haykusunchik. Ari wayqiykuna panaykuna hinashayqa kay p'unchaw Jesus Jerusalén llaqtaman purishaqtin chunka lepra unquñiq runakunariki waqharikurqanku imanashpan panay Rosita? Jesus khuyapayawayku nispa. Jesus khuyapayawayku Yachachikuq Jesus. Yachachikuq. Imaqtin wayqiy Valentin waqharikunkuman karan Jesusta mana chaqay tiempo médicokuna kara iminataki lepra unquñiq runakuna kashanman karan. Ari paykuna chayaq uyarinkuman karan kay Jesus taytanchis thanisqanta hampisqanta anchiraykupunan chaytaqcha ashwanpas payqa pero mana ninchu nuqa hampisakis nin curioso no pay mandan ashwan phaway sacerdotekunama richish Orden taqon. Inang masiykuna ari haqay p'unchawkunapin karan kay unquy lepra nisqa contagioso. Picha huk runa leprawan kasharan chayqa manaya kushka runa masinwan kayta atarqanchu ashwanpis t'aqarisqa karan urqukunapisha t'uquqkunapi tiyasqanku kay lepra unquñiq runakunaqa kampanachawq kama ninkush kampanachaqkama hinashparik llaqtata haykumunku chayqa qaparishpa haykumusqankuriki nuqaykun leproso runakuna kayku nishpa chis runakunaqa iskapakusan manasha pipish maypish tupayta munasqankuchu contagioso punkutamus wisq'arukusankuriki nuqa reflexionasharani kay año 2019 nisqapirik ima unquymi chamuran panay Rosita? COVID-19 nirawanchik haqay wasipish contagiarakamunku kay COVID-wan runaqa iskapaku wow manañariki achitawanpish munaqkuchu familiantawanpish chimanta wisq'arunkuriki Cuarentenata ruramunkuchi ventana chillanta mikhunatapish mikhunatapish haymun mana qhawayankuchu pero curioso padre
Pero si unquyqa acaso punkukitus q'agun chichkun mana contagiarkunqachu. Haykurum pone aquí airentariki. Imi nariki haqay p'unchawkuna lepra unquypish chinata runamasinchikkunata karuncharan que unquyña kastankumanta aynkinayllataj kunan tiempopish que COVID-19 aniki picha maycha que unquywan karan chayqa karunchasqa karan. Aha, mana achuyta munapunchischu. Anchina iñiqmasiykuna haqay p'unchawkuna Jesuspa tiemponpi picha maycha lepra unquyñaq karan que runakunaqa karunchasqa karan hina qipanmanta mana piwanpish maywanpish cosa allintaqa tupaqkuchu. Chiraykuya paykunapish riki Dios ninchita wajakurqanku nirqanku Señor yanapawayku kuyapayawayku nishpa hinata qaparaqtinqa wayqiy Valentin ima nishpan Jesus kutichirqan paykunata Paway sacerdotekunama riches nispanin pay. paway sacerdotekunaman presentakamuychis nishpa rirankuchu panay Rosita manachu Ari risharanku kasukuspanku. chimantari Chaymantata qunqaylla qhaliyapunku llapanku. hina riki qhaliyapusanku llapanku pillan maylan kutasqa Samaritano runalla mana. Runa riki wayan mana riki qhaliashpa riki saltashpa riki cosas riki pasapusanku Chinariki waqaykuna panaykuna kaypi qawarishanchik imaynata chaqay p'unchawkuna Jesus milagruta ruwarqan kay lepra unquñiq runakunapaq noqanchik rikkunanqa huk Diosipaychata takiwaña mishk'inamusunchik chaymantaqa rikkunanqa rikch'inachik semana haykursunchik iñiqmasiykuna kunanqa rikata rikunchik a los 12 días del mes de octubre nisqa piñataqa iñiqmasiykuna ña kushkanman ña charamushanchik octubre chinkapunqa ñan watapish tukupus nishan ña iman hayk'an rurasqayki iñiqmasiy noqanchikqa iñinchikpiqa munaytataq purishanchik wakin wayqapananchikkunapiqa munayta riki iñininkupi jornadas espiritual nisqata aparishanku mashtarikuni que decanatura kalka nisqapi munaytapuna que parroquia kalka lamay comunidad ninku paykuna por organizakushpa animanakushpanku purishanku ñawpaqman a seguir adelante mayninkutaqa nishanchik llank'amunaymi kashan ay llank'anapish llank'ana kashan pero siempre noqanchikqa Dios ninchikman tiempo chataqa churakunanchikpuni iñiqmasiykuna Ari chaynapunia kashan turaykuna ñañaykuna kaypin programaykichis Katikistakuna rimaynin. Ave María, Dios निर्माण amama. Ame Dios dan gracia juntas mancanqui. Pele empezó a guata, papare chirqanqui, Jerusalén pita, huawaiqui wañurqa. Pele empezó a guata, papare chirqanqui, Jerusalén pita, huawaiqui wañurqa. Mamita María, Dios libramonos amama. Chani warmin kenkin tersimuyuntirunapa. Hakatikil qesti, kapua mamita, hakatikil hana, pachaki chariuku. Hakatikil qesti, kapua mamita, hakatikil hana, pachaki chariuku. Lakaya pachama kachayta alpamungi. Wanyuhrunapa kasayta alpamungi. Chika kaymi kasya, apu Jesus ni. Chika saymi kasya, apu Dios nilay. Chika kaymi kasya, apu Jesus ni. Chika saymi kasya, apu Dios nilay. Virgen María Mamayay, kami kay pachaman kespikuyta chayachimurqankiku. Imayas kayman, mana chayta riqsikuspay. Promesa para nas mana Dios tachaski.
ñaykuna turaykuna chinaya monayta Dios yupaychana takipas monayta ayñayamon Dios ninchispaq chay hina kaqtinqa ari ñañaykuna turaykuna kunan p'unchawkuna qhawarisqansman hina ari kay escuela catequis rural pues riki 28 años ta riki junt'ayusharayku chaypaqmi riki sumaqta imanakuna riki k'uchkuykunapas kasharan y lo más importante noqanchis riki quranchik acción de gracias nispariki chaymi riki 28 años kawsayniku riki escuela catequesis purini chayrayku riki quranchis acción de gracias ari chay hinallatataqmi riki turaykuni ñaykuna kunan kay santo evangeliopas nishawanchis riki kay leproso kay runa samaritano qhaliyaykuspa riki sapallan kutipusqa chunkantinmanta sapallan kutisqa Jesusman y Jesusman achiykuspataq riki yupaychayta qallarisqa qapariyta qallarisqa Señor Jesús gracias qhaliyachiwanki gracias taquspa riki kunan tiempokuna noqanchis ari noqanchis yachasumami ari noqanchis Jesús taytanchis imaymanata quwanchis pero yachananchismi imaynanpamantas noqanchiski gracias taqusuma kunan tiempo gracias taquyta yachanchischu turay Valentín icha manachu Ari yachanchis punia si taqsirik celebrayunchis 28 años de aniversario escuela catequismanta chayqa aqna punia noqanchis llapanchis wayqkuna punaykuna añanchakuspanchis kashasunman. Gracias taqospapun ima. Bueno, gracias takunchis a todos los catequistas. Ari noqanchis añanchakunchis. Wakin catequistakuna, wakin llaqtakunapi llankamunku domingo a domingo celebranku liturgia de la palabra nisqata manaña rinkuñachu padre chaypish paykuna iñininkuta qhawarichinko que testimonio nisqata wakin catequistakuna purrinku huk llaqtakunata ánimo nispa wakin catequistakunapish takiwa chirayku riki gracias nisqata kusharanchis a todos los ministerios nacho manachu panay Rosita Ari llapallan ministeriokunata gracias ninchis paykunapas munayta chay p'unchawpaq tiempunkuta churarimunku y paykunawan kushka kay gracias nisqata quyunchis kay 28 años tariki mana paykunapish takiklamanchu dedicakunku kita kininkuan Dios pasementa Ari willakun catequizanku, yachachinko. catequista paykunapish kanku mana ningumas no manan catequistachu kanan nispachu ashawanpish huk takiqpish catequista takiwan ri es catequista una forma de evangelizar no wakin wayaqpanachikuna kayki manaña tukayta echankuchu chaypas Dios pasementa predicawan nisqa willarikunku riki también catequistas noqanchik gracias takunchik kay p'unchawkuna imaraykuchus ñawpaqtaqa mana yuyarisqachu karan wakin catequistakuna parroquiankupi formakuqku noqanchik arquidios Cuscopiqa kan escuela nisqa chayrayku riki noqanchis gracias nisqata kuranchis que Ari padre raymichakuyninchis Pero ashwanpas noqa rikurisqayman hinaqa kuna evangelioman haykushanas chaypaqa padre yaqasuna runa masinchikkuna hasta wawachamanta pacha manaña gracias quyta yachankuñachu rikusqayman hina irqchaman quyunki imatapas chayqa chashkiykullanku balañawilla no qhawaywanchis qhawaysinki juguetchakunatapas qhawapakunku chashki carrumanta chashkikunku juguetapas kay navidad tiempopipas chashkirukullanku chin kayrapunku pacha campopipas aqnasuna llaqtapipas kallantaq entonces yaqasuna mana kay rimasunmanchari kunan p'unchayqa kay gracias quymanta rik entonces yasqanchikuna nishuta mañakunchis pero pisita gracias ninchis y precisamente que evangelio imajay kasustisqara chunka runakuna kasqa ima unquywan panay Rosita lepra unquyo unquña chunkantin qhaliyarqanku hinashpa hayk'allan gracias takuytaycharqan huklla ch'ullalla huklla riki gracias takuytaychasqa ari ñaq masiykuna mana llipinchpa punichu seminch t'uqan gracias niyta a ver ñaq masiykuna que kawsaypitapi en realidad noqanchishpash rimakuytaychananchis gracias nisqata ñaq masiy que purininchishpi, kininchishpi, que causa y cosqanchimanta. En primer lugar, Dios necesita gracias ninanchis. Dios monaqtimi iñiqmasi noqanchis kawsachanchis. Dios monaqtimi iñiqmasi personakipish llank'anayuq kanki. Dios monaqtimi wayqiypanay personakipish pamillantin kanki. Chirayku iñiqqa Dios necesita qhawarikushpanchis. Domingo p'unchawta ninanchis gracias Dios nillay.
que causa y que bendición cuasca que mantanishpa. Arriba aquí Valentín, najari marim sharenk persona que un choco na mana no canch gracias nit atenchniacho. Ari con tiempo con arik nya Navidad tiempo, hinanya cha mosho aquí en parroquia con manta create arik que maña pagamong. Puhlana kunata, chocolate kunata, mi mana kunata, liachtanch manchaya manch. Hamoich liapakich nashma. Puhlana ratlak ashka ehoramong ronapish. Mesa kanjet echakamana por mongucho. Acharaki kunche apant ehoramong. Kolk raikung manchak astawanson ehoramong gumams. Kawanarik para hinash prak shawanch chin yarik kichurunch raksonarik. Mana gracias ni da kajenish. Jemada descontenta kun chena chela magasqa, huchi chela mat anta pishkasqa. Panetoms seilu seila magasqa nishpapsh, emanishpapsh. Mana sabornio me casqa nespa. Usas qap'achta para masqa kun. Ay waño kun qap'acha magasqa nishpe. Emata mana gustuan pone chik chashi kun ematapsh. Pero ay panay ping nerasoingi persona kipa kol kipa mikashan nishpam. Sech persona chik educación yahkengi. O inigirona que en que a lo mejor gracias nawak sharigi. Entonces seré que con la panaicona que puede inspirar ari mañana con ta que sasaki pinakan shepas Dios manta wakarikun Dios lia yana pa inespa che manda que khaliarun imanya haikanya pasaron jepes no yeri pun shiriki na choeki Valentín chamana jon. Ari china punya kunam tias kans imi isapunchi ruasians anchi kuna manta punya kalir shangai gracias nips por ejemplo siempre no canjes Facebook kanda que WhatsApp pips imbiana cons imi mana también sakchagunat nas o nenjes pues ya pasaera mai chi número chat pasaeruns pero mana nenguch gracias chichilla bams significación punya no canjes pa son conjes imina ta no canjes chay palabra gracias ta no canjes happy conjes son conjes gracias en español reconocen so hoch runa imadap favor to roan ser achnata punya konam señor ninjas ni konan tania joason man kena chibas pai pasrik hoch der nishan achi manach padre evangelio man de marshon man konan que samaritano manta porque samaritano y hakai hoch runa kunawanka yakasona mana Dios paklaktan man kena chkaranko hoch mana Dios niyo kena karanko nas paila ashwan bas rescaps porque anchaguna importante con apoyar mananskama. En el básico na evangelio kawarem skanchiman Dios pasemempe que chonkanten rona kona hoch runayam que es samaritano cara que samaritano ka huchasa paro na mana alien kawais hinaya cara. Joaquín rona que hucha kona de cierta forma Dios necesita rexicoran compasión. Mana pips maips que samaritano manta pensarán yo gracias a conamp sucede que 9 no posaj ronagona repongo kaliash para que samaritano liari que coter que Dios ni chiman gracias a kushpa. Bueno inak masikona ari no kanchip que causa vida pem mañana kotaka pesinchancia nancia quiero naka mana haika kaspikita taring manya chu quiero naka machakma quiero naka miliro naman nispa kawana kunch no kancho kupe pero may pachach que hutsa para una manchaya mo Dios pasemin cosa que mana guayqui Valentín es un mancho este caso perdido o poncho que hutsapan imina de caranjepes que vaya que Dios te respecta a lo mejor más alentar a causa man que alguien en coronamantapes o ejemplo general to coma entonces chita va que con la panay con no canch khari con anchi mañana con de khawares que imaginapas que por escanchis pe no canch para khawas na kunch pingrenjam mana resakchu ay pay grupo kam nalla llama machaj con nalla llama tokajningupas que predicador machajma y matat khnawa no qatar nashmare que alguien una picazo imaginar hay que munay tari khawanakshensh entonces hay con panay con hina huchsapaña ganch imana imina ganch jepas los no cansta khamana
nawanch kan hutsapa runañan kenki mana pongo kichakuyta atikumanñachu siempre pongo kichasqapu nigashan mana wisq'arasqachu. Chaynapunaya ari nisqaykina padre y chay qariki kunanqa Dios yupaychana takiwan sonquna irsunchis kay programanchis katikistakuna rimayni y siempre napaykuyninchis kachun llapallan katikistanchiskuna sapanka parroquiakunapi uyarimasianchis hinallataq riki napaykuyninchis paykunapaqpas kaymi programaykichis katikistakuna rimayni. Cristupa palabra chihatan winakun Cristupa palabra chihatan winakun Ay chacuerpo jatokun janispa Ay chacuerpo jachinkan janispa Cristupa palabra chihatan winakun Cristupa palabra chihatan winakun Mama neki jatokun janispa Taita neki jachinkan janispa Kilala watana chayara muqinqa Kilala watana chayara muqinqa Tuyay mamayqa chinkarullamun Tuyay taytayqa tukurullamun Saludamos a todos los hermanos de Chilcuiza, Carmen Horizonjo, Hernán Guamán, Antonio Yauris, Alejandro Osco, Ana María Zulca. Kilala watana chayara muqinqa Kilala watana chayara muqinqa Tuyay mamayqa chinkarullamun Tuyay taytayqa tukurullamun Kapitaqsi kunan rikuyayku wanqa Kapitaqsi kunan riwawayni wanqa Mama nikino taytallay Mama nikino taytallay Kunanqa Cristuta risqayku niñan Kunanqa Cristupi iñiyku niñan Cristullaña chakuyayku wanqa Mama nikino taytallay Vamos hermana, Jubita Guamán, César Maucalle, María Quispe, David Natao. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Cristo, 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 Cristo. Saltando arriba, saltando arriba, saltando arriba, saltando arriba. Vamos hermana Justina, con esas ganas, alaba a Cristo. ¿Dónde están mis hermanos? Bueno, kuna panaykuna chinakaqtinqa kunan p'unchaw nuqanchikqa lluqsiykamshanchik llipin radiokunaq chawpinta añanchanchik punin gerentkunata paykunaq munayninwan nuqanchik chaykamunchik personayki maypish tajakapayanchikman aygo chaygam llegrik ñiqmasiykuna purisun ñawpaqman taririsun Dios pasimenta mashkarisun nuqanchik leproso runakuna hina Wayqi Valentin tapuyta munasharaki manaraki evangelium ashtadan sutincharnanch personayki waskiptin hinash parek señorayki mejnato wayk'urun hinash hataripen gracias nishpacha ch'inllash plato que choqarparinki Ari, gracias Nespa, pero ashwanpas mañanqa siempre imallapas kanchayqa Inglés, callando pone, pero ashwan siempre importante, gracias por poner. Acha que ta sanjere gracias nengicho. Chiq ashwan gracias nene. Lo lokshot. Ashwan porque no ga aksap mana aksnanda nishtach monan no qalt aksagoy monan chiq aksarapan chiq gracias nene pondahme. Arriba aquí kuna panay kuna ponjere misharan que gracias remeimanta, mañan kota karekway kunya piña mayna chepes. Mana gracias nil tam sia janis apandare que derecho tena haperaga poins acha instant aksapan chepes chine ay khiltam asarsan mai planch sagiri
may makim pachen nishpariki mananyariki gracias remakuy kanyacho entonces chita no kan sa echakunan manan wa igona panay igona pipis meps empleado kichu asham shiki ohrona masik favor tan rasha senki manat kol kipachche gracias nakia o kalyang mantari kamplaktan shikna pak karlyang kanchahrat chekana ingori guarma krik ashat aksak me waik ohomen nishpa pero waiki hinan persona kinya yang engin chahratanya bueno, colocar a mí que me chip me notare, que ma contachin, entonces siempre agradecido por ganar que gente te recuerda me conapes, para que chaje me colocar liang boxen chip gracias amor nos para que monet chasquina que monet tare que muchos papis na tare que persona que rende gasta chore que mañana tare que mana guay con que para baixo que le changue ingregue hinaspek pasa que mai kuna picha fiesta con acá anche mai eso apandare que negocie me caja nos papis e manos papis pero carchamo yarqueo chakiwa y persona que manda kawaringichu entonces kuna panay kuna de ambas partes canam pone gracias nos para remakuinska hinakatan mai kuna panay kuna poncho que le prosnos kuna manta remaremsharan panay rosita o que valentín hasta toncha resumen escotena choresuma y matan significa que 10 leprosos y matatame que enfermedad lepra significa Jemanta y matan significa Jesús para machicos Jesús nergane que power rich sacerdote man presenta que muy chinis para generar tariki kasukuran guch manach ancha tapasha ashatawan chaninche suman sutinche suman Cosa, Padre Bernardino, impone Ari Yachananchponia, y manachtenchus, conan cada domingo día del Señor y chita no cansta rima pa Sánchez, y uyaricota cananches y soma ya chiquicuna, no can son conches manchurericunanches. Ari que ñaupachta canes Ari que isquillar tariki y girisian Galilea, provincia de Samaria y provincia de Galilea, Ari Jesús taitanches que ishkitari que ricurichuanskepe, pero ichaka nisomampsina mana Jesús taitanches diferencian que, o sea, mana hognenta hatun chancho ni hognenta uchichan, sino igualmente trata Ari que ishkein en provincia mantapas, entonces maraicuchos porque Galileo kuna kakaran allin runa chuya hina ricos kakaran y samarita kuna taja mille kawas kakaran pero Jesús ta tanches kamana pitapas excluyen chumana y chellapan kullapalanku tariki sumachta junio y chayman tarikunchis que chunka leprosokona riki ari que chunka leprosokona no ganchis paj y matan yachuanchis o niwanchis que llahtanta llapan kunan puncha humanidad causas kunatan jawarichuanchis chaypi Imata que leproso, lepra ongoiga kunan tiempo que significa ima, que llapan que irona kuna, siempre canchis pone que huchayo. Y me mana huchayo pone canchis mana chuya ya pone canchis chitan que chunka leproso kuna, significan. ancha panay rosemary que leproso kuna llaktamanta karunchas kaptiarkango que enfermedad lepra y matan significa sa Juchata. Entonces, me pachas no can jucha piquen siempre me mandan caruncha kunjis. Dios manda. Dios manda juchaca siempre, caruncha pone Dios manda. Nuestro corazón está lejos del Señor. Ajá. Ajá. Entonces, anchi con ya chi jucha con narik imen kiruna con nos hablan man wahasharan gorik Jesús ta anchi no canchis. Interesante. Oye que Valentín, rona kuna que jucha rona kuna bueno, jucha pe kushpashango, hinashpam, wahari con gorik. Que el evangelio jamás canchpanca emanishpan que le prosognan argango Jesús ya chico cuyapayawaiko nespa entonces pane roseta nesomari kona hinaña waikin waik pananshikona no canch porsan escucha piche emata ruananjis Oaxacunan Jesús mai pinto haksunch no canchis confesión mañakunanch mañakuywan y chaymanta santa misa purima y chaymanta niskanjina confesión kuna achikuita atinchra. Claro, hay que una panela importante no equivalente. Hinaña huchapiña por shanskile para un río hinaña chipas. Ari karuncharo kunchiña chipas mana no canch queda con anchoriki. Hinaliña chicas no spachum no katakmanan Dios eri mamanjon asham mañakiwan achikunan Dios manta o con anchoriki. Ruanan sponia y maltapas.
uyarisqa kananispaqa porque Jesus taytanchis saqay tiempo nin chichunkantin leproso runakunata phawaychis richis sacerdotekunaman presentakamunchis nispa y Chaypi matkama wayqi Valentín chi sacerdote kunan presentacuyri. Chiqa confesakuykamun, padre. Iñi. Iñi. Iñiwan porrinchi. Iñiwan poriri. Crespancia puripunchis no yapamanta. Claro. Ya. Maypachach escuchaman uchukunchak mayninkotaqa bueno, a lo mejor no pesincham suman pasha Dios nishtapish bueno, seguramente kan pasha motivo grande, ¿no? Pero hinaña escuchaman uchukunchak Dios manda bajarikunchak wahmanta purita qallarinchayqa chiachi iñi. Kuna escuela catequista aniversario kuna mancha amrong lipi llaqtakunawan imaraykum purimurqanku. Mikunarayku Mana, Jesus taytanchis rayku iñininchishunrayku. Kunan qollirita rinku imarayku iñininchis rayku. wankata imarayku rinku Iñiwan. iñiwan. Iñichaq kanchaq iñiq masiykuna huqrata llank'ananchiktapas saqinchik. Huqrata wasinchiktapas saqinchik. Kasukunchis. Kasurikunchik. Hinallataq ki chunka leprosokuna mana kasukunkumanchik kanchik qalankumanchik karqa Mana. Ma, caso. Mana, kalyankumanchikar. mana kasukunkumanchik kanchik a lo mejor hinapas shariki Onqusqallapas. onqusqalla purikunkuman kara pero paykuna kasukush purirqanku. Entonces sirayku iñiq masiykuna ki iñiyqa puripuniyan mana iñiyqa wasipi quedakuychu mana iñiyqa rimakuyllachu. Nisqamanpashnaqa ari iñikunan nishpa pero personayki sin embargo mana mayninkutaqa purillatawanpish yachayinkichu. Entonces kuna panaykuna iñiyqa siempre purripun. Imachatanchu yaqi Valentín matipawaqpish. Ari en esumamps hoq nibiqa manacha de la noche a la mañana cambiar huma nesqanjinaps kunamps unqusharanku pero ashwamps purshaspanku, o sea, chimi hay veces no cans ninch mariki manasuna señor uyerbanchos hasta que enfermedad física kanjips anki imaña tulunchis kunañ unqunchaman sips Paciencia llaman. mana paciencia jana no cans hay veces mana Dios crees mejor Rato challaponen qhaliarita munanchis o si no repsach camps na brujumanch camps o sortech cambiach camps Desesperaconchis. esperaban esmagina bas che mana chikanan ashwampas purit kashan che hoq proceso ina dos taitan spunicha che unqoitaps monashan che hasta cierto tiempo pai no kansman permitiwas ki unqoitaps o ima hucha pep kasha babas o ekona panaygona rato chile mana convertir con no ashwampas confusión mamay bajach haikon si mandaña pismanta inin che qaita pone taitan crespa no kanjas que hucha kondaps saqripoins porque mana que huchat mana saqane pascho enas paibas no qalans puna aibas en qakulanjas que huchallama kasqallama pasaishas panchis. Entonces chip kana hoqni beqa kasukuy pone kana anchita masta no yapa mismo. Bueno, oye, Valentín, ari kaskuy pone akana. Mañana kota padre picha, monek llaqtanishma bestamanch. Me sankan, mañana mana kasar kikanchu. Jornada espiritual kan mana kanchu. Pero eso sí, kasukuy kan imapa. Chamon kan arsta con aniversario anchip salta kastan chipeso kai kasukuy pichkan, pero may pecha shik Dios se me baja mañana kota ñak qilla por ichenche, entonces ni más igona. Siempre por medio de ello la fe es obediencia. Pane Rosita imachtancho mate pawaqpash niataq noqanchis p'uchkayman charakapuyta munashanchis imakunacha kashan que actividades chiknatapish rimaremos pasha que programanchis katikistakuna rimayninpi. Ari cosa Padre Bernardino, hermano Valentín, ari chanintaponin que somag evangelio no canstaponin yacharichuans. Kaskuiwan ponía maymampas puririnanchis que Dios ninchis tamunakuspaqa sits ininins kanchaq hinachrik imatawaña ruananchis ñakaqtinpas saqris papone puririsunchis iñawpaqtaqa Dios tapone mas kasonchis imaraykuchus sits pichariki Dios ta mas kanchayqa y iñiwan mas kanchis chayqa y humildadwan anchina mana riki luku alborotado ruakuspachu ni afan ruaspachu sino sumaqllawan pacienciallawan mas kanchayqa Dios ninchis uyariwasunmi y yanapasqataqmi kasunchis Jesucristo taytanchis khuyapayta yachanchistaqmi ichaymantari kay gracias quypas riki sumaqlla kasiyan imaraykuchus huk ñantapas kichawashasunman hina
ki respikunanchikpaq ima huch'uychataña chaskikuñis hatuntaña chaskikuñis chaypas siempre gracias ta qoyta yachananchis imaraykuchus taytanchispas chaytaya yachachiwanchis gracias qoyta chaymantapas askapuni puriyninchikunapi maytukuy puriyta yachanchis juntaraq maytapas no encuentro maña o kay huñukuykunamaña pero ichaqa chay llapanchismanta nuqanchis qoyta yachashanchikchu graciasta icha imaraykullachu purishanchis siempre graciasta qoytaqa yachananchispuni Jesus taytawanchis nuqanchista suyakuwanchis tukuy sonqowan kichariwanchis y graciasta qospapuni paymanpas achiykunanchis anchikunan kashan turaykuna ñaykuna y catequista masiykuna siempre kay llank'ayninchiskunata kay puriyninchikkunata yachikuyninchikkunataqa siempre graciasta qospapuni puririsunchis ñawpaqta. Muy bien, entonces Panay Rosita, Waqay Valentín, que aniversario nchipsh ashkangasharanchis, Joaquín Catequistanchikunaqa, bueno, que le prosuna con ataja caronchakusharanko, coterimsharanko, alinchakama en ikmasaykuna no kanchipsh puririsuma, en que curso de formación escaman, Ari Waqay Panay mana nesumanch noqa alientaña yacharune mana nestanyasho que curso kunaqnash en ikmasaykuna siempre umaqa qonqaronpone yerinanchipone formación nisqataqa rurananchipone actualización nisqata chirayku wayqiy panay hermano catequista personaykipish purrimunayki tashkirimunayki mana padre contentanayki raykuchu netaq parroquiapi contentanayki raykuchu Dios rayku ñiqmasiy entonces chaymantapish gracias nisqataqa seminchishpi junt'anakunan puntukunaman Panay Rosita tukuyapunanchikpaña maypin kursunchik apakunqa. Ari siguiente curso en Sapariconca Kay de Canatura de Acomayo, parroquia Acomayo. Acomayo Llapita Kay 27. Atoqshullalloshin panay imata pasan bash viernes sábado hay kangashan wayqi Valentín almanaykit qawi alienta ñawikit kicheres 24 y 25 viernes 24 y sábado 25 de octubre, cachasqa. entonces Ari Apariconca Kay curso de formación para catequistas de la decanatura de Acomayo Haika Riki viernes 24 Jinayata sábado 25 viernes tarde manta qallarisonchis y chaypiña tuparamsunchis turaykuna ñaykuna chayma llapan mink'asqa kasianchis llapan a decanatura de Acomayo chayllawancha tukuyapisuma pitaq maytaq rimapayamurasinkichis panaykichis ñañaykichis Rosemary Santa Cruz hanampa hinayataq turanchis despidiyakapllanqataq. Gracias, no capaz, huk domingo veña tuparukusunchis, gracias hasta siempre, qoson dispone taytanchisman sapa tutaymantan saparato sapa punchay. ñaqmasiykuna chinakatan añanki programa catequistakuna rimayña tukuykapuña noqaykuqa domingo p'unchawtañacha waqmanta kutamusaqku vuelta ramusaqku chaypiña tinkurusunchis tuparusunchis mañaykusunchis Diosninchimanta riqaypunanchispaq kullanan Dios Dios Churi Espíritu Santo sutinpi hinata kachun Jesús yayku hanaq pachapi kawsa tikipaychasqa kachun qapaqkayniki noqaykuman hamuchu munayniki ruwasqa kachun imaynan hanaq pachapipish hinata kay pachapipas Sapa punchay antaykuta kunan kuwayku, chaykuta pampachawayku, qaykupas no qaykumus riknata pampachayku hina, waykututa qaymanaykupak, yallaynaq tukuyman paschawayku hinata kachun. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Tupananchiskama.